Tariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 bya bintu birahindutse. Hari guhagarika imirwano ceasefire cyangwa se CCLF muri Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Amerika ikangishe gukomeza gufunga Hormuz nubwo CCLF isa nigira ku ndunduro, kandi bakafunga baniteguye gutera irimbuka kuri Iran, ngo niba Iran ikomeje kurega gatuza biteguye kukamena, ngo ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba gusuzugurwa. Amerika nagigomba gufatwa uko itari. Amerika toujours iracyari igihangaje, bakwiriye kuyubaha, batayubaha bagahonwa. Aya n'amagambo ya Donald Trump ubwe ku giti cye, wemeje yuko mu gihe umuhora wa Hormuz ukomeje gufungwa cyangwa se amato ya Leta Iran atemere gutambuka, ari nako bakomeza gukora ibishoboka byose bitegura guhangana na Iran no kuyirasaho mu buryo butunguranye cyane, mu gihe Iran yabizanye agasuzuguro n'agasomborotso. Abanya-Iran bo bigaragambije muri Tehran no mu bindi bice bitandukanye basaba IRGC kwataka Israel mu byiswe retaliation cyangwa se gusubiza, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu myigaragambyo yaranzwemo kugaragaza za misile zo mu bwoko butandukanye. Ndaza kukubwira abaturage benshi uruvunganzoka n'amabendera ya Iran n'amagambo akomeye bati urupfu kuri Israel, urupfu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugende mukubitishe Clash Marshall n'izindi misile nka Kebal kuri ibyo bihugu mubemeze. Tubari inyuma IRGC, tubari inyuma basirikari bacu, turi inyuma y'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran, turacyakomeje kumushyigikira nago turatezuka. Izi mbaraga z'abanya-Iran zishyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zishyigikira Iran guhangana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zongeye gutera ubwega ndetse n'ubwoba ku banzi ba leta ya Iran barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, mu gihe bazi neza ko barimo gufasha abaturage kwigobotora ingoma yabo cyangwa se ingoma ya Iran, bashinja kuba ari ingoma mbi, bashinja kuba ari ubutegetsi bubi kandi budafite gahunda. Ariko kuri ubu ngubu ngo bikaba bigomba guhindura isura mu buryo bukomeye cyane. Aha rero abaturage gusaba leta yabo guhangana bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, yongeye gushimangira cyane cyane uburyo abanyarwani bose kuva ku mwana muto w'ikivuka kugeza ku mukuru, abenshi hajije 90% bashaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraswa paka zipfukamye, apana ibyo kubadebekera ndetse no kubafata mama ngo bagaragaye neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi zifuza usibye umututu w'imbunda. Wagize ngo ibyo ntibyatunguranye. Hanyuma nanone amatangazo Donald Trump maze umwanya ari gusukiranya kuri Truth Social agaragaza neza ibigiye gukorwa, ndayakubwira. Uyu mugabo ntagazisazira. Aya magambo avuze Iran iri kuyuza kandi ritegura gusubiza bibaye ngombwa. Reka nze byose mbikubwira impereye ruhande uko byakabaye nana kimwe nshize inyuma, ahubwo byose tubijyemo. Mbaye ikaze jeweho ndumungu wa Kamanzi uruwande tuyande ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nkuko nari maze kubikubwira, uyu ni umunsi wavuga ngo w'inyongezo wa nyuma wo kurangiza ibihe by'agahenge. Umututu w'imbunda twumvika muri kara karere basa n'abite kugushyira akadomo, basa n'abagiye guhagarika ihangana ritoroshye yimaze iminsi iri guca ibintu muri Asirazuba bwo hagati, aho Iran iranganye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanije na Israel. Gusa agahenge kari kashyizweho na Islamabad, Pakistan yabigizemo uruhare, kari kurangira, nyamara ibyo bizwi ko wenda bizava muri ako gahenge arimo guhagarika imirwano habe namba ntibyigeze bigerwaho. Ahubwo umututu w'imbunda n'uyu munsi burimo kumvikana ko ushobora kongera gutangira, kandi ukaba umututu ukomeye cyane, imbaraga zirasanzwe. Ubutumwa bwinshi bwa Donald Trump mu gicuku bwagurukije imiraba myinshi y'ihungabana ku bikorwa cyangwa se mu duce tukamo petroli ku isi. Ni mu butumwa yavuze ku mato mpuzamahanga. Mwijoro ryakeye Trump yerekanye ko Washington irimo gukaza umurego wayo ku muhora wa Hormuz. Ntabwo ari ukwibasira amato afitanye isano na Iran gusa, ngo ahubwo baranabangamira ubucuruzi bwa petrole ku isi yose ubwayo. Ubutumwa butangaje kandi bugira ingaruka zirenga izari zisanzwe.
ibisigitutu kuri Tehran yonyine ni umukino w'ingufu uteje akaga gakomeye urimo gukinwa hafi kuri 1/3 cy'abatuye isi bose bikozwe na Donald Trump ku giti cye n'ubutegetsi bwa Leta Zunze za Amerika. Mu kwandika kuri Truth Social, Donald Trump yavuze ko impamvu nyayo ya Iran yo gusaba ko inza y'amazi Hormuz ifungurwa ngari amafaranga. Yavuze ko bifuza ko ifungurwa kugira ngo babone miliyoni 500 z'amadolari ku munsi. Yongeraho ko Tehran isaba rubanda gufunga inzira y'amahoro bagerageza kwikiza mu buryo bwabo. Mu magambo ye, Amerika yamaze gufunga iyi muhora burundu, ntabwo Iran igifite ubushobozi bwo kuyifungura. Mwizamuka rikomeye Trump yaburiye ko gufungura Hormuz n'amasezerano akomeye byazatuma amasezerano na Iran adashoboka, ndetse niba ngo dutwikije ibindi bice by'igihugu cyabo imbaraga nibyo byazana umusaruro. Kuri Trump ngo kwemera gufungura Hormuz nta masezerano namwe akozwe na Iran yazigira yemera amasezerano na Leta Zunze za Amerika. Iryo ni kosa ngo Trump n'ubutegetsi bwe batakora rero. Ayo magambo agaragaza impinduka igaragara ugereranije nuko Pentagon yari isanzwe bivuga ko ibikorwa by'ingabo za Amerika mu mazi byari byibanze ku mato afitanye isano na Iran gusa, aho kuba ku nzitizi ku mato yose. Ubu none na mato yose nimba ari ubwato ufite ibendera ry'u Burundi, rya Uganda n'iryo Rwanda buri mu muhora wa Hormuz ntabwo bwemerewe gutambuka. Icyakora Trump nigeze avuga ku ngaruka zikomeye ku bukungu. Iyo ngendo ishobora guteza amasoko y'ingufu, ibyago, inzira z'ubucuruzi n'ibihugu bifitanye isano na Amerika bishingiye ku isoko rya petroli ryo mu Kigobe. Ariko kandi nanone imvugo yashyize ukugwagarika umutima kuri benshi nukaza umuvuduko mu Rwanda Tehran ngo kwemera ibyo yakoze cyase ibyo bayisaba ko irekura imbaraga zabo za kirimbuzi bakazereza Leta Zunze za Amerika kugira ngo umuhora Hormuz bawufungure. Nubwo imirwano isa naho yoroheje, abatetsi ba Tehran bavuga ko bafashe ingamba zo gukumira ikorwa cyase ibijyabagera ingaruka zikomeye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, n'igizwe Tehran cyavuze ko ubwato bwo mu mazi butwara petroli bwitwa Sili City bwinjiye mu mazi y'igihugu cya Iran mu ijoro ryakeye nyuma yo kwambuka inyanja y'Abarabu buyobowe n'inkunga y'ingabo zirwanira mu mazi ya Iran. Ubwo hari umuburo w'iterabwoba ryinshi ryaturukaga ku itsinda rishinzwe akazi ku ngabo zirwanira mu mazi ya Leta Zunze za Amerika zabwiraga buno bwato bwa Siri ko bugomba kwatakwa, ndetse amwe mu makuru ya nimugoroba yabanje kuvuga ko ubwato bwafashwe na Leta Zunze za Amerika. Wacha bragasha byabananiye. Ubwato bwari protejwe n'ingabo za Leta ya Iran zirwanira mu mazi, maze bituma Leta Zunze za Amerika zibona ko nizagarika ubwato biraza gutera intambara, baba barabiretse. Ikigo gishinzwe iperereza ku mazi World List cyatangaje ko amato arenga 20 yo muri Iran yashoboye kunyura muri ako gace kuva aho inzitizi zatangiriye. Hanyuma kandi mu gihe cy'amahoro amato menshi yakunze kubona inzira kandi yatambukaga ajya ku 20, kandi kuri ubu ngubu arimo kugabanuka cyane ku buryo bukomeye kandi bw'imbaraga, ari nabyo benshi bavuga yuko biteje ikibazo. Nkuko CENTCOM yibitangaza, ingabo zasubije inyuma niburanga amato 28 y'ubucuruzi cyangwa se zinayobora ku bindi bizambo bitari bya Iran ku bikorwa zatangira. Urujijo rwarushijeho kwiyongera nyuma y'iperereza ry'icyumweru zari dafite ubugenzuzi bukomeye cyane ku mato ajya muri Iran. Gusa ariko nanone inzira yafunzwe na Leta Zunze za Amerika ikaba ari inzira iteye inkeke. Kuva iki gihe urujya n'uruza rw'amato rwakomeje guhagarara. Trump yanasobanuye neza ko guhagarika imirwano y'ibyumweru bibiri bigiye kurangira kuwa gatatu nimugoroba, kandi ntago warongera iki gihe cyo guhagarika imirwano. Ubwaganaga na PBS News yaburiye adaciye ku ruhande ko iyo amasezerano y'amahoro arangiye nta terambere ribayeho, ibisasu byinshi bitangira guturika. Yashimangiye ko Iran igomba kuba ihari mu biganiro niba idashaka amasasu. Anavuga ko yaba Iran igiye gukomeza ibiganiro, Amerika ibyitekerezo bitazanagiye bihinduka nimba nyine wenda Bwana Trump abona kuri Iran yabi icitse intege. Trump yasubizanye umujinya ukomeye cyane. President w'Inteko Mategeko ya Iran akaba n'umuyobozi mukuru w'imishyikirano Mohammad Bagher Ghalibaf yanditse kuri X ko Washington irimo kugerageza guhindura ibiganiro mu nteruro yo kwishyira mu maboko y'ubutegetsi binyuze mu kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano. Avuga ko batazemera ibiganiro mu gihe hari iterabwoba. Agaragaza ko Iran ifite amakarita mashya yiteguye gukoresha mu mirwano niba Amerika yongeye gutangiza intambara kuri iki gihugu cya Iran.
Mu gihe cya vuba aha mu ijoro rikeye Donald Trump yahagaritse Ferrari ku gitero cya Amerika cyari kigiye kuba, ngo maze atangaza ko yongereye igihe cyo guhagarika imirwano. Yabanje gutangaza ati ntabwo tuzongera igihe, ariko ngo mu gihe ibitero bye bigiye kuba, Donald Trump yahise atanga itegeko ryo guhagarika imirwano ku gihugu cya Leta Zunze za Amerika bari bagiye kurasa nyine kuri Iran. Avuga ko ingabo za Amerika zizakomeza akazi kazo mu gihe Iran itegura igitekerezo cyo guhagarika intambara, kandi nanone bikongera kugaragaza neza ko leta ya Iran igomba kuba itegeko rya Leta Zunze za Amerika. Amagambo ya Donald Trump yatunguye abantu benshi, navuga yuko ngo leta ya Iran irimo gutekereza ku buryo bwo guhagarika imirwano, ngo naho ubundi Leta Zunze za Amerika zo zabakubita nta kubabarira, zikabahereza akazi gakomeye ko guhangana n'ibisasu byayo. Aya n'amagambo Donald Trump yanditse kuri Truth Social, aho yagize ijya atangaza ku giti cye ati dushingiye ku kuba guverinoma ya Iran yarahungabanye cyane atari mu buryo butunguranye, kandi tubisabwe na Field Marshal Asim Munir na Minisitiri w'Intebe wa Shehbaz Sharif wa Pakistan, twasabwe gutagaba igitero cyacu ku gihugu cya Iran kugeza igihe abayobozi babo n'abahagarariye igihugu cyabo bashobora gutanga igitekerezo kimwe. Bityo rero nategetse igisirikare cyacu gukomeza inzitizi, kandi mu bihe byose tugakomeza kwitegura no kubishobora, bityo tuzongera igihe cyo guhagarika intambara kugeza igihe icyifuzo cyabo kizatangwa kandi ibiganiro bikarangira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Perezida Donald J. Trump niwe wanditse aya magambo avuga ati mbaye nshyiriyeho agahenge igihugu cya Iran ubundi mba ngitikuye, ariko Sharif ndetse na Munir bansabye kuba nirinze kubagabaho ibitero, nanjye ndabyemera. Trump yavuze ko icyemezo cyakurikiwe n'ibyo abahuza ba Pakistan nyine bamusabye ko igisirikare cye kitazakomeza guhangana, ahubwo kizajya kibuza ingabo za Iran gukomeza gukwirakwiza ibisasu ndetse no kuri ubucuruzi bwa Iran. Hanyuma ariko uburyo bwa diplomasi burimo kugaragaramo ikibazo. Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif we yashimiye Donald Trump kumugaragara ko yizeye ko ibiganiro bizabera Islamabad bizazana amahoro akomeye, ariko Tehran yashyizeho umuburo uvuga yuko batazasubira muri bino biganiro. Bisa naho bishoboka cyane kutabijyamo cyangwa se yenda bakisubira nabo bakabijyamo, gusa biracyagoranye cyane. Nubwo agahenge gasa n'akurangira, amasaha make mbere ya Trump yafashe umwanzuro ukomeye yanga ko amasezerano y'amahoro yakongera igihe, anabura ko isaha yari hafi kugera ku gitero gikomeye cyane cya Amerika cyari gutera irimbuka muri Iran. Gusa byaje kurangira nyine avuze ati kaduhagarike kurasa kuri Iran. Minisitiri w'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi we yasubije avuga ko guhagarika ibisasu kwa Amerika igikorwa cy'intambara, kandi agasezeranya kuba batarwana ikomeye hatari amahitamo ya Amerika ahubwo ari gutinya Iran. Nubwo Trump agaragaza ko hari amakimbirane avuga ko ari yatuma diplomasi itagenda neza. Ku rundi ruhande ariko rero inkuru ntabwo ivugwaho rumwe cyane. Mu nkuru ya Tehran, Al Hasham wo muri Al Jazeera avuga ko Washington ishobora kuba irimo gusoma nabi ikibazo, ivuga ko ubuyobozi ubu ngubu buhamye mu maso y'abantu benshi. Umusesenguzi Barbara Sullivan we yongeyeho ko icyo cyitwa kongererwa igihe gishobora kuba igipfukirana ibiganiro bidafite ishingiro, asaba Amerika guhagarika ibyifuzo byabo bya maximaliste mu gihe umwuka mubi kuri uranium missile n'umuriro wa Hormuz bikomeje kwiyongera, kandi Iran idafite gahunda yo gucisha bugufi imiterere yabo. Mu gihe diplomasi ikomeje kuba mbi cyangwa se itagenda neza, hari ibyiringiro bike cyane bihari by'uko amasezerano y'Islamabad azagena uko umuriro wa Hormuz ugenzurwa, ndetse akanagena ibijyanye n'ingufu za Iran harimo na uranium ya Iran, niba koko leta Iran izemera gutakaza uranium yabo maze bakayihereza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero mu yandi makuru ari kuvugwa cyane kuri ubu ngubu ni inkuru ijyanye n'imyigaragambyo ikomeje kubera muri kino gihugu cya Iran, abaturage ibihumbi n'ibihumbi binjiye mu mihanda batera hejuru mu Iran no mu bindi bice bitandukanye, babwira igihugu cya Iran bati mukomeze mwe mu Rwanda, turabashyigikiye basirikari ba RGC, mwatake kandi musubize Israel, musubize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwe guhagarara ahubwo mukomeze mujye imbere. Ni mu gikorwa cyafashwe nka parade yo kwishimira cyane cyane buryo Iran yitwaye mu gihe cyo kwirwanaho. Icyakora nanone kandi mu gihe cyo kwishimira ibyo banagaragaza ubutumwa bukomeye ku mwanzi wabo ku buryo bashobora gukora igikorwa kiremereye cyo gutera umwanzi, bagaragaza ubushobozi bwa za misile nshyashya zirimo Krahaj Mashal
Kebale ndetse na za Fatah, misile zigezweho cyane za Iran zakoreshwa mu gitero gikomeye mu gihe cyose basubiye mu rugamba. Kugaragazwa kwizi misile nanone zabaye misile zidakorwaho cyangwa se zabaye zimwe muri za misile zidashobora guhagarikwa n'uwari we wese mu gihe cy'imirwano, byongeye gutera ikibazo gikomeye cyangwa se byongeye kuba ikibazo kidasanzwe ku gihugu cya Israel na Leta Zunze za Amerika, mu gihe abona ko Iran gifite by'ibikoresho bikomeye byabateye kandi bigatera irimbuka rikomeye muri ibyo bihugu cyangwa se ku ngabo zabo, ko inyinshi muri izo misile kuzagarika bitashobokaga. Ibi rero bikaba ari ubutumwa busobanutse Leta ya Iran yatangaga, nyamara abaturage nabo bati mu Rwanda. Muri izo misile amwe bayigaragaje iriho icyapa cyanditswe ngo Las Gas, bigaragaza neza ko ari misile yagenewe gusa guhorera ingufu za Iran. Banatanga umuburo ku bihugu byo mu kigobe byose kwitegura ko nibyongera gukoreshwa na Leta Zunze za Amerika, Amerika yahagurukiriza ibisasu byo kwibasira Iran. Ibyo bihugu bizahura n'ishyano riremereye, kandi ni Amerika niyangiriza umutungo kamere wa Iran, nuvuga ngo nka petroli yabo, ibihugu nabyo bizabona inyishyu ikomeye cyane yibasira imitungo kamere yabo nka za petroli na gaz. Niyo mpamvu Iran yaberetse ibikoresho bikomeye cyane yakoresha mu gihe yabiri kugaba igitero kuri bo, igaragaza ubushobozi bwayo Iran bwo kuba yakwataka ivyo bihugu mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Akabanyembaraga ari bo barwana kandi bakabizeye intsinzi, mu gihe abanyantege nkeya bagomba kwemera abanyembaraga bakabagenzura kandi bakababwira ibyo bagomba kuvugwa byose, cyangwa se bakabwira ibyo bashaka bakabakora ibyo bashaka. Iran yero yanze kuba gafuka imvuga rumwe, yanze kuba umunyantege nkeya, nayo ivuga iti turabanyembaraga afite ubushobozi budasanzwe. Kuri ubu rero Leta Zunze za Amerika ubwazo zivuga ko impamvu bakomeje guhangana na Iran ari amajyambere ya Iran. Hari ibintu bitatu ngira ngo utekerezeho neza mbere ko ducukumbura ivyiyi nkuru ikomeje kuvuga ku ruhande rwa Leta ya Iran na Leta Zunze za Amerika. The first cyangwa se cyambere nuko Leta ya Leta Zunze za Amerika bashaka kuza gusenya imbaraga za gisirikare za Leta ya Iran. Imbaraga za gisirikare bivuze ibyo afite mu bubiko, inganda n'ibyo bashobora gukora, sibyo? Uri yavuze ngo yego. Rero Leta Zunze za Amerika kugira ngo isenye izi nganda cyangwa isenye ubushobozi bwa gisirikare bwa Iran, byayisabye kubanza kurasa ku bubiko bwabo, ngirasa ku nganda zabo, irasa no kwikoresha ibindi bafite kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri tere, maze barangije kubirimbura ngo bari kureba inza zose zanyuramo kugira ngo Leta ya Iran bongere itunge ibikoresho bya gisirikare bihambaye, maze babiburize babihagarike mpaka Iran itabitunze. Nivyo bikomeje gutangazwa kubijyanye no kuba Iran hari bya misile yishaka gukora ikoresheje imbaraga ivanye mu gihugu cy'Ubushinwa. Utise byagenze gute? Nagira aho ngana ngene kwicisha amatsiko. Amakuru aremeza ko bwato bwa Iran buzwi nka Turska, bwato bwafashwe na Leta Zunze za Amerika nyuma yo kuburasaho mu mazi bwerekeza ku kigobe cya Hormuz. Ngubu noneho byagaragaye ibyabwo. Umwuka mubi mu kigobe uri kwiyongera. Leta Zunze za Amerika zafashe ubwato bw'imizigo bufite nk'isano na Iran bwitwa Turska nyuma ku itariki 19 Mata. Ibikaba byarushijeho gukaza imirwano muri ako karere. Ubwato bwa Turska bwafashwe buva mu nzira iyo hepfo busa nkaho buzamuka bunyuze ku rubibi cyangwa se icyo twakwita blockade, inzitizi za Leta Zunze za Amerika ku cyambu cya Baha muri Iraq no bwerekezaga. Nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bukuru bwa Amerika, bivugwa ko iki gikorwa ari ugushyira mu bikorwa amategeko y'inzitizi yo mu mazi. Abayobozi b'Abanyamerika bavuze ko ubwato bwananiwe kubahiriza umuburo wakomeje kuvugwa mu gihe cy'amasaha agera kuri 6, bituma bafata icyemezo cyo kubuhagarika burundu. Babuhagaritse gute? Barashe kuri moteri zabwo, maze moteri ihitireka gukora, bahita buhagarara, barangije zone ya commandos, baragenda barabufata, baranabugenzura. Raporo ya Reuters yaje kugaragaza nyuma ko ubwato bwafashwe bushobora kuba bwari bufite ibintu byitwa ko bifite akamaro gakomeye. Bivuze ko ari ibikoresho cyangwa se ibyifashishwa mu gukora za misile, ibisasu, hakarimo n'ibindi bikorwa ngo bya gisivili. Ariko muri make kari ubwato bwe butwaye ibintu bitandukanye, butwaye bimwe byakora mu buryo bwa gisivili, ibindi byakora mu buryo bwa gisirikare. Reka dufate aho twipoza urugero. Nimba ari ubwato butwaye wenda nk'utugunguru, bagatwara utugunguru miliyoni 1, bugene gutwara utugunguru miliyoni 2 twa petrole, ku rundi ruhande bagashyiramo nyine za chemicals, bya bikoresho byifashishwa ibinyabutabire mu gukora ibisasu. Abashinzwe umutekano mu mazi batangarije Reuters ko bikoresho byafashwe bishobora gukoreshwa haba mu nganda za gisivile ndetse no mu gisirikare.
niko babwiye Reuters hakurikijwe ibisobanuro rusange by'imizigo yafatiriwe muri ubwo bwato. Abategetsi ba Amerika bafata bimwe mu byuma imiyoboro ibyuma byabo bakabigenzura bakamenya ngo byakoreshwa hehe. Harimo n'ibice by'ikoranabuhanga nk'iby'ingenzi cyane kuko bishobora gukoreshwa mu buryo bwo gukora za misile cyangwa se ibindi bikorwa remezo bifitanye isano n'intwaro. Niyo magambo cyangwa se niyo makuru yahawe Reuters. Ayo makuru kandi havuzwe ko Tursker yari yarabanje kugira uruhare mu gutwara imizigo isa n'iyo ngiyo ikoreshwa mu buryo bubiri. Ibyo bikaba byongeye impungenge ku ruhare rwayo mu mikorere migari yo gutanga ibyifashishwa na Iran mu bikorwa bya gisirikare. Mu guhagura ibisobanuro by'ifatwa ry'ubwo bwato mu buryo bavuga ko bwari butwaye ibikoresho bya magendo, byo butwaye mu buryo bw'amagendo. Ingamba zo kohereza amategeko ya Amerika ngo zongera ibyago bikomeye ku mato menshi atanafite aho gamiye bitewe n'igitutu gikomeye cyane barimo kubona nimba Amerika idatinya ubwato nk'ubu butwaye imari nk'iyo ngiyo Iran. Abasesenguzi batangaje ko ibikorwa nk'ibi bishobora kongera nanone amahirwe yo guhangana kw'ingabo za Amerika n'ingabo zifitanye isano na Iran cyangwa se intambara ikongera kuzura by'ako kanya. Byongeye kandi Nikki Haley uyahoze ari ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko ubwato bwari bufite imiti ikoreshwa mu gukora ibisasu bya misile cyangwa se Kekel. Avuga ko ifatwa ry'ubwato ari insinzi ikomeye ku kudakwirakwiza ibisasu kwa Iran. Amagambo yatangajwe n'uyu mugabo wahoze ari umwe mu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye guhamya neza cyane ko Iran bayikumiriye kubw'ibyo gukumira ibisasu bizakoreshwa mu kwibasira abantu. Aya ni amagambo ya Nikki Haley yashyize kuri X mu rurimi rw'icyongereza ariko twagenekeje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Yagize ati ni Nikki Haley wavuze ati ubwato Amerika yafashe mu muyoboro wa Hormuz muri weekend bwari buturutse mu Bushinwa bwerekeza muri Iran kandi bifitanye isano n'ibicuruzwa bya kirimbuzi byoherezwa bishyirwa muri za misile. Ikindi byibutsa ko Ubushinwa burimo gufasha bashyigikira ubutegetsi bwa Iran nkidashobora kwirengagizwa. Aya magambo ya Nikki asobanura neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zino gukurikirana uburyo Leta y'Ubushinwa irimo gushyigikira Leta ya Iran mu gukora ibikoresho byabo by'ibisasu biremereye bishobora kubangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ngibi ntabwo bishobora kwirengagizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babikurikirana kamwe ku kandi uburyo bishobora kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'intwaro ariko n'umutekano w'iki gihe cyangwa se igihe kizaza. Niyo mpamvu rero Leta ya Iran ngo barimo kugenzura buri kimwe cyose ikora. Wahoze ari guverineri wa Republican yavuze ko kandi iyo mizigo yaturutse mu Bushinwa koko, agaragaza ko Beijing ishobora kubishyigikira mu buryo butaziguye gahunda ya misile ya Iran binyuze mu nzira z'ubucuruzi. Ibi bivugwa ariko ntibiremezwa ku giti cyabo n'inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se indorerezi mpuzamahanga, bituma imiterere nyayo y'ibiri muri ubwo bwato ikomeza kuba ibanga. Ntabwo ibyashye gukora abantu ku buryo bwa nyabwo, nubwo bavuga ko bafite aho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwegeranye, bavuga ibi ngibi bakavuga n'ibindi. Iran yamaganye cyane ifatwa ry'ubu bwato, ivuga ko iki ari igitero kinyuranyije n'amategeko ku bwato bw'ubucuruzi bukora ubucuruzi busanzwe bwo mu mazi. Inaburira ko bishobora gutuma inyuranye n'amategeko mpuzamahanga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yasabye ko ubwato n'abakozi babwo barekurwa byihutirwa kandi cyizere ko abakozi bafunzwe bagomba kurekurwa mu mutekano hakurikijwe amahame mpuzamahanga. Hanyuma ibikoresho bishobora gukoreshwa mu gisirikare ari byo koko byafatiwe muri ubu bwato, mu gihe Amerika ubwayo ivuga ko yaba yahuye n'ikibazo cy'ibura ry'amasasu amwe n'amwe. Intwaro zigezweho mu gihe cy'intambara iri kubera muri Asia hagati, ndavuga amasasu hagati y'amasasu yo mu mbunda. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gukora za misile kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikoresho ikoramo za misile bivana hanze. Biramutse bibaye ngombwa ko cyangwa se biramutse byemerwe ko ubwato bwa Iran bari bupakiye ko ikomoka ku binyabutabire byifashwe mu gukora ibisasu, byarangira n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo ngufu atazihaye Iran. Niko benshi babitekereza. Bishobora kurangira izo ngufu Leta Zunze Ubumwe za Amerika izijyaniye nayo ikajya kuzibyaza umusaruro kugira ngo irebe ko yakongera ububiko bwabo bw'amasasu mu gihe nyine ububiko bwabo burimo kudegadega nta kintu gisigayemo bwashiriye muri Asia hagati. Ku rundi ruhande ariko biracyateye ubwoba cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinambara kongera kuzura cyangwa se kongera gutangira hagati y'abo n'igihugu cya Iran. Ingabo zirwana mu kirere za Amerika zongereye ku mugaragaro ubuzima bw'indege zazo zishaje zo mu bwoko bwa A-10 Warthog mu gihe ubushyamirane na Iran bukomeje kuba bwinshi cyane.
muri gahunda nshya indege za A10 zizakomeza gukora kugeza mu mwaka wa 2030 kandi zikaba zisokomeza kuba imbere cyane. Ingabo za Amerika gukoresha indege za A10 zatangiye kuguruka mu cyembo 1976 bituma ziba indege zindwanye cyane. Leta zimwe za Amerika zakoresha iby'igihe kirekire kandi mu myaka irenga 20 mu gihe cy'intambara Pentagon yarwanishije izi ndege. Mu ngabo zirwanira mu kirere za Amerika rero abanenga izi ngabo bavuga yuko kuzana Warthog mu ntambara cyangwa se Warthog mu ntambara nk'ingi yo muri Iran bigaragaza ubushobozi bwabo buciriritse ndetse no kudagaciro ikoranabuhanga rya Iran ryagaragaje ko rishobora no kubita hareba inzega indege za F-35. Kavuga yuko nyine ngari kubera ko Leta zimwe za Amerika zatangiye kugaragaraza ko zifite ikibazo mu bubiko bw'amasasu, badafite ibikoresho byinshi bya gisirikari byajya mu ihangana rikomeye na Leta Iran by'igihe kirekire. Uvuga ko Leta zimwe za Amerika ibikoresho byatangiye kubashirana, bamwe babifata nk'inkuru idasanzwe, abandi bakavuga ko ibyo bintu bwabyo biteye kwibaza ku bukomere bwa Leta zimwe za Amerika. Yavuga ko yahangana na Iran kandi kavuga ko yanahangana n'Uburusiya n'Ubushinwa icyarimwe mu gihe ibikoresho bibashiranye cyangwa se kubashirana mu gihe kitegeze ku minsi 50. Iminsi 40 gusa bamaze mu rugamba nimbi ibikoresho bya gisirikare bibashirane, bigaragaza neza cyane ko imikorere yabo ndetse n'imitegurire yabo y'urugamba iciriritse cyane ku rwego ruremereye, uburyo bitaba bigaragaza ko Leta zimwe za Amerika zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'igihugu cya Iran by'igihe kirekire. None Leta zimwe za Amerika ibiri kuzibaho turabyita iki? Tubyite ko batangiye kugaragara yamabuno y'inkuko agaragazwa n'umuyaga. Ibisasu bya Leta zimwe za Amerika bimwe byaguye ku butaka bw'igihugu cya Iran habe no guturika. Reka da zaragiye biragwa gutyo gusa nk'ikibuye bateye cyangwa se ingeri y'igiti, byigwira gutyo gusa mu gihugu cya Iran, ariko nta kanunu ko kwa byaturika ngo bugire icyo byangiriza muri Iran. Ibi ngibi ni bizi bitigaragaza uburyo Iran yatangiye kumenya imikorere ya Leta zimwe za Amerika. Tariki 21 Mata televiziyo ya Iran yahise agaragara amashusho ivuga ko yerekana ibisasu bya Amerika bitaturitse byaguye mu gitero cya Amerika bagabye kuri Iran. Televiziyo ya Press TV yavuze ko ibisasu bitatu bya MK84 cyangwa se Mk 44 bitaturitse bifite ibiro 2000 cyangwa se ibiro ni pounds ibiro 2000 cyangwa se bigera kuri 900 byabonetse kandi biza kwimurwa n'igisike cya Iran IRGC barabitwara. Nkuko raporo ibivuga, ibisasu byafashwe n'imashini zishinzwe kugenzura no gukumira ibisasu mu ishami rya Lawstand rya IRGC. Ibisasu byagaragajwe nk'ibisasu byakoreshejwe nk'igisike cya Amerika mu bitero byagabwe kuri Iran mu gihe cy'intambara y'iminsi 40. MK44 ni igisasu cyo mu kirere kimanurwa n'indege gifite uburemere bwa LB cyangwa se pound 2000 gishobora kugenda kikakubita ahantu ku rwego rudasanzwe, gikoreshwa cyane mu ntwaro za Amerika mu gihe bari mu ntambara. Ni igice cya series cyangwa se ni kimwe mu bisasu bya Mark 80 kandi cyagenewe gutanga ingaruka zo guturika kw'ahantu hagutse cyane, ndetse gishobora no kuva mu dusasu duto duto tugenda twiyuburura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubundi bivuga ko iki gisasu cyangwa se iki kibombe kiraswa kishyirwa hasi n'indege, indege zindwanya arizo zikinaga hasi. MK44 kandi nanone bikavugwa yuko ari zimwe muri za bombe cyangwa se bimwe mu bisasu biba bikomeye cyane ku buryo aho biturikije habaho iturika rihambaye, atari iturika rihambaye gusa ahubwo ibi bisasu nanone bishobora no gutera nyamugigima, reka tugite nk'umutingito hano bikubiswe ku buryo n'ubundi ibintu bihari byinshi byakituritsa by'ubwabyo. Uburemere bw'iki gisasu bivuga ko ari pounds 2000 cyangwa se ibiro hafi 97. Ikindi kandi uburemere bw'ibiturika bishyirwamo, ubwo nivuga uburemere bw'ibiturika ubwo muri za new generation cyangwa se ibisasu bishyashya bigezweho biba bifite ibiro 429. Niyo makuru atangazwa n'igisike cya Leta zimwe za Amerika ko bino bisasu bya MK44 ari bimwe mu bintu bisasu by'ingenzi cyane ifite ndetse n'uburemere bwinshi bw'ibiturika. Ikindi wamenya kuri ibisasu nuko mu gihe pima ibiro 907 pana 907 bikaba bifite ibiturika ibiro hafi 400 bishobora gutera nanone igihombo gikomeye aho bikubiswe bikaba byatera irimbuka ridasanzwe. Kuba babonye ibisasu birenze kimwe bya Leta zimwe za Amerika bitigeze biturika bigaragaza cyane uburyo Leta zimwe za Amerika itagiye igera ku ntego zabo 100%.
na cyane cyane ko ibikoresho byabo bimwe bitageze ku ntego n'ibyaturitse nabyo bikavuga ko bitagiye bituritsa imyanya ya Iran ibitse ibisasu byabo byinshi, ibigaragaza neza ko Iran ngo yirindaga mu buryo buteye imbere cyane muri iyi mikorere yabo cyangwa se muri bino bihe byo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi usibye kuba bisebya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko idafite ibikoresho byahangana n'igihugu cya Iran ngo batere igihombo igihugu cya Iran, binongera gushimangira cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayica mazi abanya-Iran kavuga yuko idafite ubushobozi. Mu yandi makuru na y'igihombo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri za casualty abakomerekeye ku rugamba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri runo rugamba rwo muri Asazwa hagati, imibare ikomeje kwisukiranya, ikomeje kwiyongera nk'uko raporo zibigaragaza ko abasirikare benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye n'abakomerekeye kuri runo rugamba, imibare igenda yongera. Mu gihe byari byavuzwe yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomerekeje abasirikari bake, kuri iyi nshuro noneho biravugwa yuko umubare wabo uri kugenda utumbagira ari umubare mwinshi uko bucya bukira. Raporo zigaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahombeye bikomeye cyane muri iyi ntambara muri Asazwa hagati muri Middle East. Umubare mushya wabaguye mu ntambara na Iran urimo kugaragaza kuba Operation Epic Fury cyangwa se umujinya ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangiye nibura abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 115 nk'uko amakuru mashya aturuka mu nzego zemewe babivuga, hamwe n'abapfuye 13 bose bagizwe ingaruka n'ibitero biremereye. 115 n'abakomeretse 13 bapfuye. Imibare ije mu gihe intambara yatangiye ku itariki 24 Gashyantare hamwe n'ibitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye kuri Iran ikomeje none kugaragara ko ishobora kongera gutangira, kandi amasezerano yo guhagarika intambara akaba adasigaje amasaha arenga 48. Ibi byakibazwa mu mbese none twaba tugiye kubona iherezo ry'intambara cyangwa kongera kubura. Igisubizo cya Iran ni igisubizo gikomeye cyane cyabaye muri kino gihe cy'ibisasu bya misile na drone byarashwe byerekeza kuri Israel n'ahandi hantu hari hacumbikiye imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaguye urugamba rurenga uko warutekerezaga, kandi ibisasu byagiye bigwa ku basirikare benshi ndetse bamwe bagasiga ubuzima abandi bagakomereka. Nubwo amasezerano y'ibyumweru bibiri yo guhagarika imirwano yateguwe na Pakistan ku 8 Mata yagabanyije igihe gito cy'imirwano yari ikomeje kuba muri Asazwa hagati, ntabwo ari imirwano bavuga ko yahagaze burundu, aho barimo gucunga na inzoka n'igikeri watakuni yamuturitse. Ibiganiro bitaziguye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Tehran Islamabad ku 11 Mata, bimwe mu biganiro bidasanzwe hagati y'impande zombi byarangiye nta bwumvikane busesuye bubayeho. Harimo gukorwa ingamba zo gutegura ibindi biganiro, ariko nta kimenyetso cyumvikana neza niba impande zombi zizasubira ku rubuga rw'ibiganiro, dore ko Iran yatangiye kuvuga yuko itazigena rimwe isubira kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Amerika ijya ijijisha igakora ikorwa binyonjeje n'amategeko mpuzamahanga. Gusa nubwo baguye muri iyi ntambara barimo kuvugwa biyongera n'abakomeretse, nta kimenyetso kigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugira ubwoba bwo gusubira muri iyi mirwano. Gwasa nabiteguye gukomeza intambara bangana n'igihugu cya Iran nk'abantu bafite ubushobozi budasanzwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaragaza ko zifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kurwana intambara z'igihe kirekire, none biyemerera gukomeza gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Leta ya Iran kugira ngo Iran yemere ibyo Amerika isaba, na cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zivuga ko zigomba kubona inyungu y'imbere cyane muri rugamba, nubwo Iran isa n'iyahakanye kavuga ko itazigera yemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira inyungu muri runo rugamba cyangwa se muri iyi ntambara uko bizagenda kose. Ubundi ruhande rero amakuru atangazwa nari gutangazwa ku Burusiya bwagiye buvuga inshuro nyinshi yuko bwamagana ibitero bikomeye cyane bikorwa kuri Iran kandi bwamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara ibi Putin n'igihugu cye babivugaga mu gihe n'ubundi nabo ari mu ntambara bahanganyemo no murengerazuba bw'isi mu gushyigikira Ukraine kandi Volodymyr Zelensky. Mu gihe intambara yo muri Ukraine ikomeje, Putin akavuga ku bya Iran ngo nawe yasanze ari ngombwa guhana no kwiyaniza igihugu cya Ukraine agatsinda n'urugamba vuba na bwangu. Nyamara nawe ku munsi w'ejo hashize Ukraine yamugabye ibitero byinshi uruvunge, maze baturitse ibice bitandukanye by'inganda za leta ya Russia, ibyongeye gutera ubusungu cyangwa se umujinya bwana Vladimir Putin atangiza igihano gikomeye cyane kuri Zelensky. Mu kintu gishobora rero kuba insinzi ikomeye cyane ku Burusiya, umugabo w'ingabo z'igihugu yatangaje ko Moscow yigaruye akarere kose ko muri Asazwa bwa Ukraine, kandi ubu imbaraga zayo zirimo kwihuta cyane ku rwego rutangaje. Ndavuga akarere kose nkuko bigarukwaho cyane n'itangazamakuru, nkuko Valery Gerasimov bivuga, ingabo z'Urusiya zarangije igikorwa gihambaye cyo kubohora burundu akarere ka Luhansk, na akarere kaberemo imirwano itoroshye kuva urugamba rwatangira ku
kugeza amagingo aya bararwanye ivumbi riratumuka. Buri ruhande rwose rwifuzaga gutsinda iyi ntambara, uruhande rwose rwabonaga yuko ari ngombwa kurwana ibishoboka byose maze bagatsinda kano karere, cyangwa se bagatsinda kano karere. Ubwo ndavuga Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya mu ihangana ryabo. Uburusiya bwavugaga ko bwifuza kwigarurira inzira zose zo muri kano karere, mu gihe Ukraine nayo yavuga ko yifuza ko bahagarika ibikorwa bya gisirikare byose by'Uburusiya, maze Uburusiya nibukomeze gutera muri Ukraine. Agace ka Luhansk ni kamwe mu duce twarwaniwemo kuva intambara yatangira mu minsi yashize. N'ubu ngubu ni kamwe mu duce rero tukuramo urugamba rutoroshye, aho Ukraine irwana ishaka kwisubiza uduce twinshi, imidugudu myinshi muri kano gace, ariko bikaba biri kuvugwa neza ko ubu ngubu hafashwe Luhansk yose yafashwe, kandi mu minsi ya mbere y'intambara na Ukraine babonaga ko bisa n'ibigoye ariko babigezeho. Gerasimov yavuze ko mu mezi abiri gusa ingabo z'Uburusiya zafashe imijyi 34 n'ubutaka bungana na kilometero kare 700. Iyi ni insinzi bagezeho muri icyo gihe cyonyine. Bwana Gerasimov atangaza yuko Uburusiya bwitwaye neza, mu magambo ye agahamya neza cyane ko ibingibi babikesha ingabo zishyiraho umwete z'Uburusiya. Gerasimov adaciye ku ruhande yahamije agira ati, mu kwezi kwa Werurwe na Mata ingabo z'Uburusiya zabohoye imijyi 34 n'ubutaka bungana kilometero kare zigera kuri 700. Muri rusange kuva uyu mwaka watangira uduce 80 dutuwe twarabohowe. Ati uduce tugera kuri 80 twose n'uturere turenga kilometero kare 700 twamaze kugenzurwa natwe burundu. Ukubohora rero agace ka Luhansk byaragiye neza. Muri iki gihe kandi ibikorwa byo kugaba ibitero hakoreshejwe imitwe ya gisirikari y'itsinda ry'ingabo zihuriweho burimo gukorwa ku mpande zose, kandi insinzi ni yacu. Ni Bwana Gerasimov, chef d'état major w'ingabo za Russia, avuga yuko ibikorwa barimo biri gutanga icyizere cy'insinzi, kandi yuko bakoze ibyari bikenewe kugira ngo agace ka Luhansk cyangwa se Repubulika y'u Rwanda ya Luhansk yigarurirwe yose. Luhansk ni imwe mu duce tw'ingenzi cyane muri Ukraine, kandi yabaye isaniro mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Agace k'ingenzi k'ubuyobozi bw'inganda mu karere ka Donbas, kakaba kandi umurwa mukuru w'igihugu cyitaga icya Luhansk cyangwa se Luhansk People's Republic. Mu mateka aka gace ni umujyi w'inganda washinzwe n'Uburusiya, ni ingenzi ku muco w'Uburusiya ndetse n'ubutaka bufite umutungo mwinshi w'ingenzi. Impamvu nyine nuko n'ubundi Ukraine yose yahoze ari imwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, subizi. Ariko iterambere ntirigarukira aho ngaho, oya. Bivuga ko ingabo z'Uburusiya ubu ziri hafi kugera ku mijyi ikomeye nka Sloviansk ndetse na Kramatorsk cyangwa se Kramatorsk. Umutwe w'ingabo z'Uburusiya gukora igikorwa gikomeye cyane. Niko Gerasimov akomeza kutuganirira ko bari gukora igikorwa kiremereye cyo kuba bakigarura n'utundi duce batekereza ingabo za Ukraine, kandi gutsinda ari ibyabo. Ubu turimo kuyagera ibice birinzwe cyane bya Sloviansk ndetse na Kramatorsk muri Constantinople. Muri Werurwe imiturire 6 muri aka gace yaragenzuwe, maze muri Mata dufata agace k'ingenzi cyane bikozwe n'itsinda ryacu rya Bravo. Ku ruhande rw'amajyaruguru y'iryo tsinda, imitwe yacu ya gisirikari mu ngabo zacu z'icyiciro cya 3 zerekeje mu Burengerazuba ku rugamba rugari rwerekeza muri Sloviansk ndetse na Kramatorsk. Ingendo zo mu mijyi ziri nko kilometero 12 cyangwa se zirindwi uvuye ku nkengero z'uburasirazuba bw'iyi mijyi nyirizina. Imirwano yo mu muhanda irimo kubera i Gorica kandi muri Constantinople. Nakubwira neza yuko ingabo zo mu majyepfo zirimo gukubita ingabo z'abanzi kandi zikinjira mu duce tw'abaturage mu majyaruguru y'Iburasirazuba n'amajyepfo y'Uburengerazuba bw'umujyi. Yongeye kandi intambara zirakomeje mu nkengero za Constantine, mu midugudu ya Novodmitrovka ndetse na Rinoka. Angana abasikari b'Uburusiya bari kwerekera muri iyo mitwe cyangwa se muri iyo midugudu, kandi bakaba biziye kuba batsindira, bakaba bakigarurira ibyo byerekezo nk'uko Bwana Gerasimov akomeza kubihamya ko ingabo z'Uburusiya nta kabuza zakomeza kugera ku iterambere rirambye muri iki gihe cy'imirwano. Sloviansk na Kramatorsk zombi twavuga ko ari uduce tw'ahantu h'ingenzi cyane mu by'inganda no mu buryo bw'ikigeranyo muri Donetsk cyangwa se Donbas mu gice cy'uburengerazuba bwa Ukraine bakunze no kuvanaho ibicuruzwa. Yagize umurongo wa nyuma w'ingabo zirwanira ku butaka witwa umukandara w'ingabo z'i Donbas.
umugaba w'ingabo z'Uburusiya kandi yarahiye ko ingabo ze z'intwari zizavuga amagambo adafite kuyavuguruza, ari ibikorwa gusa byo gutsinda kandi imijyi y'ingenzi bazayifata. Bityo rero umunsi nturagera ngaho bazabohora Liveknia ndetse na Kramatorsk bose, gusa biri mu nzira. Ibi byose ngo ni ku butaka bwa Donetsk binyuze mu bikorwa by'ubutwari, ngo ndetse barimo gutanga umusanzu urimo kubohora uduce twa Donbass. Ati ndakwifuriza gukomeza gutsinda ku rugamba, ariko icyuta byose ubuzima bwiza ndetse no kwiyitaho nibyo mbifuriza, mukomeze mutsinde. Hanyuma ingabo za Ukraine zakomeje zivuga ko ingabo za Russia zirimo kubataka zibaturutse mu nguni nyinshi. Bivuga ko abasirikari bagera ku 3,000 n'ibikoresho bya gisirikari birenga 160 byafashwe n'ingabo z'Uburusiya byambuye Ukraine. Uburusiya kandi bwashinje Ukraine gutangiza icyo bise ubukangurambaga bwo gutanga amakuru atariyo, buvuga ko bwigaruriye ngo ubutaka, ngibi Moscow ivuga ko atari ukuri ibyo Ukraine igenda ikwirakwiza, ati murebe twagaruye ubutaka bwacu bla bla bla, bati n'ibinyuma. Ati Bwana Gerasimov akomeza avuga ati ingabo z'itsinda rya Vosto yo mu gice cyabo cy'ibitero zirakupimije umugambi kandi zerekeza mu burengerazuba bw'iburasirazuba bw'akarere ka Zaporozhia. Ikibaranga ni kimwe gusa, ikibaranga nta kindi ni ugukwiza ikinyoma. Ati imitwe y'ingabo za Ukraine zagerageje guhagarika intambwe yacu muri Gashyantare na Werurwe, bagabye ibitero birenga 170 ariko bitagize icyo bigeraho hamwe ndetse n'ingabo zabo. Ariko nyuma yo gutakaza gukomeye, twababwiza ukuri yuko abakozi barenga 3,000 n'ibikoresho birenga 60 twabirimbuye bananiwe kugera ku ntego zabo. Ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine bwagerageje guhisha ko bwananiwe cyane kandi barimo gukora ibishoboka byose, bagakora ubukangurambaga burambuye mu rwego rwo kuyobya, batangaza amakuru yuko bigaruriye ubutaka. Bivuga ko twe twarabambuye, bari kuyobya ngo yigaruriye kilometero 480. Bwana Gerasimov avuga neza ko Uburusiya bwakoze akazi gakomeye, ariko Ukraine ishaka kuyobya rubanda ivuga ko hari ikintu gikomeye cyane yakoze yataka Uburusiya. Ibiramutse byemejwe rero byaba ari impinduka ikomeye ku rugamba. Kugenzura Luhansk byari intego nyamukuru y'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine kuva kera, bava batangiza imirwano. Nimba rero Luhansk yose yigaruriwe n'igihugu cy'Uburusiya direct, ubwo insinzi yabonetse ku Burusiya. Insinzi yo muri no rugamba ya mbere y'Uburusiya ni yingiye. Uje gutabyemera, ariko kuri kwibiri kuri terrain nago bijya byihishira. Uburusiya bwavuze ko intambara bayirwana mu bwenge bwinshi, bamwe bibwira yuko Uburusiya bwatitunze ariko bwakoze ibyo bazi. None ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe zafashaga Ukraine ziguhangana na Iran. Bwana Garibafu, umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Iran, we yateguje ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika urugamba rukomeye, ubitegure gukubitirwa hareba inzega, barebereye hamwe uburyo bagiye gukubitwa byako kanya. Iran ingizanye ikarita nshyashya mu rugamba, ibyigano bari kubiziganiriza. Ntabwo Iran yiteguye kujya mu biganiro, Iran yiteguye intambara ikomeye cyane. Garibafu yagize ati mu gushyiraho imipaka no kurenga ku itegeko ryo guhagarika imirwano, Trump arashaka nk'uko abyibwira guhindura ameza biganiromo ameza yo kwishyira mu maboko y'ubutegetsi, cyangwa se gusobanura impamvu zo kongera gutera intambara. Nitwemera ibiganiro mu gihe cy'iterabwoba, kandi mu zumweru bibiri bishize twiteguye gushyira ahagaragara amakarita mashya ku rugamba. Ati twe twiteguye gukora igikorwa gishyashya kuri terre. Muri make dufite ubundi buryo bushya bwo kurwana kugira ngo tweke Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko taragafuka imvugwa rimwe. Iyi ni Iran inyuze muri Garibafu batangaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko igitutu cya Donald Trump ndetse n'iterabwoba rye bitaraza gukora muri kino gihe, bakwiriye guca bugufi bakemera Iran ikaganza. Ahubwo Iran ngo bayubaye kuko nibwo buryo bwonyine bwatuma abasirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Amerika ubwabo badatibaba bakarokoka. Nanjye ni uko iminsi ita indi kaza nzajya nkubwira ibikorwa hirya no hino ku isi, niba hirya no hino ku isi, haba mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika, haba muri Afurika, ku isi yose muri rusange. Kubana natwe ni byiza, umenyera hamwe ibiri kuvugwa tubisesenguye byose tuturutse mu ndiba zabyo. Ngewe ndumugwa Kamanzi, wowe Rwanda, mwifurije kugira ibihe byiza, kubwa neza, guhaha no kuronka, kurama no kuramuka. Shalom.